Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ubah Bindo Lanong ubalong Senior Working President jong kaseng United Democratic Party. Haka lai terik mentau naitung arajar kat kendai. Ula Shim Smai kum UMDC ubala Thung dak Sarkar Jilla jong ka Khadc Hills Autonomous District Council. Yo ba Bindo Lanong hakani kasngi lapan Smai da unong bishar jong ka yeng bishar ka District Council ringkat ka jing sakhilang u Chief Executive Member ka Khadc uba ten wel dekhar usong konor ka yeng darbar jong ka Khadc uba pencengan NCM ki Executive Member ki MDC bat ki bahing hasam jong uba Bindo Lanong. Kajing Thung ka Sarkar Jilla yo ba Bindo Lanong kum UMDC claim ka election ne uta nominated MDC. Kadai lengba kajing yepan baik lang hapadang kaseng UDP bat ke NPP. Kat bah Khadc Hills Autonomous District Council pan ya kasuki nominated MDC kan let sya ukartong kaseng NPP. Haba phaiden khandiat sapang uba Bindo Lanong hakakam sain partai. Ula job kom UMDC hadu lifeway sian kanthi. Bat hakisnam kibalalen ula longteng executive member u deputy chief executive member kom chairman kayeng darbar bat kom unang ilam kaliang persya. Ya Khadc Council part hakajaka ka bangalaju don life waste nam ngadon ni 6 times ngajob sistem ngiyo extra nama ba kawan nok emergency 1975 1976 77 ngiyo sistem extra ngadon life waste nam Khadc Council angni ngalabat lut ikam bro nearly supposed nam nearly 2 terms naik kejat. I was a mere MDC. Hadin ketua Ganong besar, masalong diam. Kamu tengah job tahun 1989. So third time. Di ngalong kum ordinary MDC. Lanong hukum LO leader opposition de ngalabat kumu deputy CM ngalong CM but ngalong rusherman takamut ngai thu e kata balai bak experience junga Khadc Council kala bon sha but namar takadau se ka jingdon junga Khadc Council kanlong bajingera be council but ya ka cost jong tadi council complete solution kamuan lada ke government of India ka aino ya ka 10 schedule provision ni then only can you question can the permanent solution ya ni issue te nakamanta jungi kum yang te ngahap log mo kop sha te bai ni tu i notisya ha ka por jungi nadu 72 ngodon ni Hendri usian ngajo MDC mah Hendri usian kalau ngipi bengalasuk ngayak kejat ro ngalah hab nak suki nasyong CM mengahap tan pernah kita boleh mengahap pernah ngamak penhun itu Allah penhun itu lagi jingkuat ni babon tak pernah yang keluar dengan CM nah itu ya kata kita kana babon kan simpor tekum yang undang kam tensibil. Anti-defection law is not necessary for any person who bodon disiplin tahu bodon ka self consciousness mo ba kami syukiru nganne be bangale umta tekum yang ni undang kam kum ya biru khain ni undang kam gatuga an 302 we are not murderers. We know that because we are not going to commit murder. Nomor itu lah, Thung daga Sarkar mo, iba ki ang progress mata ki sedang ya terlang bak NPP. Itu kan orang yang sistem bak NPP kamu kan government itu yang memang. UDP kalau committed bandon kan bandon yang ni Sarkar MDA. UDP is committed. We are part and person. Kita kajing don di Kongres dengan orang. Tayo so kita. But we'll continue to be there. Ngam Shimlong ngam don interest ke Raja Sahab.
Kata-kata kalau Lok Sabha kata kamu terjun dalam Mumbai. Lok Sabha kita urusan spa siteng GAU 545, 46 kita pergi depan for Lok Sabha. Raja Sabha only 200 plus Raja Sabha. Raja Sabha nong punya itu speaker punya Sharma. Kadang kalau Sabha punya speaker, deputy speaker. Raja Sabha apa Sharma deputy Sharma. Tapi business lu ki affair pada kalau Sabha dan Raja Sabha ki affair lah. Tentang aku semua I was not interested in kamu appeal ya pun lecture Sabha. Plus I had other reasons also. Ngamsim kamu I decline. Aku puji ekran. Proposal formal proposal kamu don. Ringi dan kerja selok ke parti. Ngam kuat banbat office. Ini. Ngam kuat. Hui bandong bayang aruk sabu kumsi FM. I do not want that. Ngam kuat. Ngandon be cabar yang esti kunuti. Nggak kuat mengambil sebar tu, nggak long si mencuat tu kamu long cuy yang mengambil kumbiam, nanti kumbiam di siam kamu long cuy. Jadi bestang siam jangan tu. Ngam kuat mengambil si kunci, mereka ngaruh banyak yang sibun, yang council dah bangun sebar. Maybe chairman of some committees, berkumpulan mentang, ada co-chairman juga law commission. Untuk tahap postir. Yang ni si Musliman yang ki ai kasong tu tengok dekat. But not ngam kuat ban penduit ino penjar ino bangan lek room apa ke estu komiti ino out of person. Habaikan baru Chief Executive Member ke Khadc ubak tin wal dekar. Halor kene ke jingsha jet ubak Bindo Lanong kom nominated MDC ke Khadc ulapan pa bo pedang sobha yang kene karai jong ke sarkar jela. Tibul berofak beba Bindo dengan bakalang imat la job mesti lah return. Bat ku memedi la job la arten ne. Ya kapor ke jinglong MDC dengan ilmu ni tila contribute a lot har dari beka MDC council. Mai mat nalu ke por ke ba lia dum lang rengkat bagi jong mai hoping kila lia sibun ba di kam khamtam har dari begini ke Jakarta putar dengan MDC council bagi flau putar dengan MDC council. Badai kapur ke jong kiru ba lala penjangam di babun ba di cloud tak di konsul khantam sitesha laila sa athya bari sa aradunga dei lemba ke jong trestom ke jong ki milala banda wandra sibun ba ka revenue hak tu kipor nak ta joka di konsul lemba ke trestom ke jong ki te haginya juga por patte ngalayo beresong bat itang si term kata mut hautu arja saw du arja kendai te ngaku mu junior gitu gipor ami kum first time mas ngefu si saya ke jing koridor jing ba Bindo dekat por nor bang yadailang na juga parti badai me iru balong kumu hammen rang ba ni kum par gila bandong na ka benta ka jongi ki bawan na parti di pi dekat por ila ju ai ka jing betha yang ni ila ju kai jangi ha ke babun kilia no dara omdei lengba jongi kumunung yalam hatu bipor tele si ka yang ni ban perform segitu bipor kumki new MDC te ngas nyau bangan ai khublei kerpang ya ke jing baha mensim ya ke jing subun mensim ya ke jing ai trut ke jongi hamtam ha be bat ngasi met hatu bipor bat ke baham kerpang kalong ba ke contribution bagi kita deh hina utak jong parasi tidak kejuan ke jong i mentah ni ngasngeu ba kalau Lanong susu ka jing kerkul ni ka blessing ke baham frau susu na utak jong council namar ngatif scam hagi por ke hukum kini ni don kam me ki bri ke baham don ke jing snow ki baham sotu baham sokang sempang ni don ki benta juga ni don kam kerki hak bedai khamtam lei bati an di kanun mo kuba kat kum kajinya juga por ngalas ngeu ba kibriu ke ba sempang ke dun jingtip ke dun sempang ru ya ka an di kanun kum ba Bindo mas ngeu ba ni kam ha por te nga most welcome nakaliang ka jonga ko museum most welcome na ka jong ka isi jongi injin ni khmi anti ba inlong ko wei na
ku resort na ka benta ka ni ka isi ke jong na ka benta ni ka district council jong ni lengba ka experience ke jong i ngas ngau thu ba ki don ka tu ka netli ki ba nyemut ban form ki committee ki ba haging sisa ki don ki committee ki bila dilupai members ke handre menta pat habla long sundan ku nominate MC jong ni te nimsa ki don ki committee ki ba karpang ki ba dei ba jing pe jing khmi ki jing pen bahai ni ki angi kanun ki jong ni ke nas ngutunat ba iba Bindo indon ka benta ka karpang hati komiti ke benim siabu hadir saya senang gini tayo